Internacionalni Dragon Boat festival održava se ove subote na Adi Ciganliji. Takmičari će se nadmetati u trkama malih i standardnih zmajevih čamaca u muškoj i ženskoj konkurenciji, ali i u miksu. Koliko je takmičara na Savskom jezeru, čućemo od našeg Aleksandra Jovanovića. Na regatnoj stazi na Adi Ciganliji okupilo se preko 200 takmičara iz 12 klubova, a pored domaćih ekipa neizostavne su i ekipe iz regiona, Republika Srpska, ali i iz malo udaljenijih zemalja poput Rusije, Velike Britanije. Sa nama Adu Duduković iz Srpskog Dragon Boat Saveza. Dobar dan, i kako je kad proradi adrenalin, kako je na Savskom jezeru? Evo, kao što vidite, veoma je uzbudljivo. Krenuli smo jutros već u 8:30 sa trkama. Zaista imamo veliki broj prijavljenih ekipa i da bi moglo takmičenje da stane u jednom danu, rano smo krenuli i očekujemo ovde do 5:30 da se trke završe. Imamo dosta gostiju iz inostranstva, što nam je veoma drago. Imamo više inostranih klubova nego domaćih. Evo, malo pre je upravo završena i trka roze dama, pink dama. To su žene koje su pobedile kancer dojke, tako da su i one završile. Sad se dalje nastavljaju. Imamo juniorske timove, seniorske, potpuno muške, žensku kategoriju, u malim, u velikim čamcima. Zaista je onako uzbudljiv jedan spektakl na vodi. A kakav je osjećaj ući u zmajev čamac i zaveslati? Osjećaj je neverovatan, ali zaista morao bi neko da uđe pa da doživi taj osjećaj zajedništva i tog tima gde svi veslaju kao jedan. To i jeste poenta u ovom sportu, ta sinhronizacija, da svi prosto, svi su ovde različitih, vidite, i godina i telesne težine, snage, ali prosto da nađe se ta neka frekvencija zaveslaja koja najviše odgovara svim veslačima. I možete čak u nekim kategorijama miks koje nema ograničenja u godinama da vidite veslače koji imaju, recimo, koji su maloletni, pa i do oni koji imaju 60 i više godina. Ako ćemo iskreno, pošteno da kažemo, ko je bolji veslač, da li žene ili muškarci? Evo, ja mogu da kažem u mom klubu da su žene. Mi smo već osvojile jednu srebrnu medalju na 500 metara, u finalu smo i na 200 metara, tako da očekujem da će Adski zmajevi možda sad uzeti eto i zlato. I kad smo kod tih rezultata, da li smo se dobro pokazali do sada? Do sada da. Zaista su se naši klubovi, konkurencija jeste jaka, ali eto, naši klubovi se dobro nose sa njom i uzimaju medalje, isto kao i strani klubovi. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Probudi zmaja u sebi, neka ta poruka od strane takmičara Dragon Boat Saveza i Dragon Boat Festivala dopre do svih u Beogradu i u Srbiji. Studija. Aleksandre, hvala ti mnogo na ovom predlogu. Eto još jedna ideja za rekreaciju u nastavku dana, a u nastavku